Ti malo nafte da bude lako da popunimo. I prethodno bi zamolila bi svima vama da ostanemo i da damo počast ubijenom našem zemljaku Novinaru Hranku Hrnku. Ja bih htjela sada da predstavim ovdje sa mnom moje zemljake koji su ovdje. To je najprej Germanski ženski centar Armenka, to sam ja, Gohar Sekulić. Germanska zajednica Srbije, predsjednik Germanske zajednice, gospodin Harucion Nalbandijan. Onda moj kolega ovdje, Uroš Đorđević i profesorka koja predaje jermenski jezik pri Jermenske zajednice Srbije, Suzana Živković, i imamo predstavnicu iz naše turske ambasade u Beogradu, sa sedištem u Beogradu, gospođa Čerk. Eto to. Pošto ja nisam mnoga, ne volim puno da pričam, više bolje da pevam, onda ja pre nego da krenem da pevam jednu pesmu posvećenu našemu zemljaku Novinaru koji je ubijen 19. januara, ja bi samo kratko bi rekla da činjenica je da je Grant Dink ubijen u Turskoj zbog toga što dugo godina pisao i borio se. Sad ne smem da, znate, da nađeš neki sinonim, pošto ne smem da pominjem, zabranjeno danas da se pominje ta reč genocid, koji se borio se za pravdu, za pravdu, koji govori o istinu, pisao o istini. I naravno, ja ne smatram da cao turski narod, i mi ne krivimo Jermeni danas, uopšte današnji turski narod, to je činjenica. I ja bi činjenica, naravno i to, ako on već taj mladi dečko koji je to uradio, ubio tog našeg zemljaka zbog toga što on pisao istinu, činjenica da je uhapšen, to već znači da vlada Turske kritikuje taj gest, taj čin ubistva. Ja se nadam i verujem u to da ista ta vlada Turske jednog dana će, nadam se i apelujem da prizna istinu, da prizna da je 1915. godine dogodilo se nešto užasno što nije trebalo da se dogodi i naravno željela bi da sav turski narod da zna da jermenski narod, mi uopšte ne krivimo današnji turski narod, apsolutno ne krivimo. I činjenica da ja verujem da jednog dana će da i vlada Turske da će prihvatiti, pošto znam da postoje puno ljudi među turskim narodom koji isto tako shvataju to i prihvataju to, i nadam se da će jednog dana da ove ubistva ne može tako dugo da traje kao što ovo, koliko mi znamo, od 1990. godine, ovo je već 50. novinar koji zbog toga ubijen što piše istinu. Evo toliko, a sada ovo kao, eto, kako da kažem, na srpskom pokušat ću da otpevam jednu kratku pesmu, ako dozvolite, i posle da ću može duhovnu, naravno, duhovnu pesmu. Baroje karsilum karung, inčulur berir, ajrenikes, kosirince azatoren, jankas kana virem jeskes, kosirince azatoren, jankas kana virem jeskes. Dobro mi došao, prelepiš krale, iz otačbine kakav je glas. Brzo reci, jer za te vesti živ
Čežnjom gori iz oka ocijaj, duša nema ni mir ni san. Čežnjom gori iz oka ocijaj, duša nema ni mir ni san. Video si vrt naš gde klija, ruže karanfil magnolija. Ponosi to rajsko mi mesto, to je majka Jermenija. Ponosi to rajsko mi mesto, to je majka Jermenija. Htjela bi reći gospođi iz Turske ambasade, nadam se da sam bila dovoljno jasna. Good evening. I don't know if we have a translator here, or if all of you are understanding English. Do you understand English? Okay. I really don't know what my colleagues were talking about because I don't know Serbian yet. I hope I will learn in time. I'm very new in Belgrade. And whatever they were talking about, I don't know really exactly because this organization, they didn't provide us with a translator. That's why I don't understand. I hope we are here only here today not to talk about genocide or something like this. We are here as Turkish Embassy, we are here to make only our official statement, and I don't think that if Tink were alive, he wouldn't like us to talk about this today. I will only make our official statement of the Turkish Embassy. I am the culture attaché of the Turkish Embassy, and I will do only my job today. So, are you going to speak more? No, I'm going to speak. Dobro večer, ne znam... No, I'm... Znači, izvinjavam se da što organizacija nije obezbedila prevodioca, još uvijek sam nova i ne znam srpski, zbog toga vam se izvinjavam. Danas nismo ovdje da govorimo o genocidu, nego da izjavimo da mi kao Turska ambasada, da Hrant Dink ne bi volio da se govori o tome, jer ja sam ataše za kulturu i sada ću samo govoriti u skladu sa svojom funkcijom. Armenian population. But his liberal viewpoint, his outspokenness, and his desire to end the animosity between these two groups brought him at gunpoint of 17-year-old Ogün Samas. He was shot dead on January the 19th outside the offices of Agos. The bullet that killed Tink was actually fired against Turkey's unity, integrity, peace and stability. This is an attack against freedom of thought and Turkey's democratic way of life. This kind of inhuman act will never achieve its purposes. Turkey should learn from this incident to create an environment of solidarity, love and peace in Turkey. Turkish Armenian journalist and the late editor-in-chief of the bilingual newspaper Agos, Hrant Dink, was born in 1954 in a modest family in Malatya, eastern Turkey. He moved with his parents to Istanbul at the age of 7. He studied philosophy, zoology, and took various kinds of jobs, including the ones with the Armenian Church
running a children's holiday camp and a bookstore, before founding Agos in 1996. He was married and had 3 children. The Turkish embassy strongly denounces and condemns this heinous attack and offers condolences to his family, to Turkey and Turkish Armenian community. Thank you. Znači, gospođa je dodala da je izdavač dvojezičnog časopisa Agos, koji je želeo da pomiri Armenije i Turke. Njegova otvorenost i želja da se okonča to dugo nerazumevanje dovelo do toga da je 70-godišnji Samas bio 19. januara ispred Budimpešta. Meta koji je ubio njega, ubio stvari tursko jedinstvo, integritet i stabilnost. A ono što je napad izmislio, to je napad na turski način života. Zatim je govorila ukratko njegove biografije, da je 7 godina došao iz gradića Malatije, gde je rođen u Istanbulu, tu je odrastao u sirotištu, završio je zoologiju na Istanbulskom univerzitetu, a sa suprugom upoznao u sirotištu, osnovao umetnički kamp za jedninsku omladinu, a potom je 70 godina zajedno sa svojom braćom osnovao knjižaru i radio dosta u Jermenskoj crkvi u Istanbulu, gde je osniva i nedeljnik Agos u aprilu 1996. godine, bio je oženjen i imao je 3 dece. Takođe da ambasada Turske osuđuje ovaj napad i ovim putem izjavljaju saučešće porodici, Turcima i Armenima u Turskoj. Svi smo se skupili zbog velike tragedije koje je desila se jednom od članova i armenske nacije. Moram da kažem članova zato što smo svi članovi svoje nacije i članovi ovog celog sveta naše planete. Ja lično u životu nikad nisam imala nikakvih, kako da vam kažem, odnosa prema drugim nacijama. Jako volim svaku naciju, jako poštujem svaku naciju, zato što po prirodi posla kojim sam bavila se uvek imala odnose sa ljudima različitih nacionalnosti i nikad nisam stavila razliku između njih. Ali činjenica da danas smo skupili se zbog toga što naš jedan Jermenin, ne znam da li je to lepo rečeno, da li nije, bio je ubijen, nažalost, u Turskoj i bio je ubijen iz jednog jedinog razloga koji ću malo kasnije da vam predstavim vrlo kratko koliko god mogu to, zato što tragedija je vrlo velika da možem u nekoliko reći sve to da se izrazi. A za početak bih voljela sad, donijela sam specijalne mali, samo nekoliko sekunde traje ovaj snimak, da čujete njegov glas, glas čovjeka